Shalom, oras buat taganupan, Bapak Inang sunage hasoman nama poso jape marianan, pema buka kita horjata bani panorang sokoton, jalo hita malobe hatani Tuhan, nagabe hatotapan ni uhur ribatta lah makorjan horjata, pema ai ase diar mertonggo ma lobe hita, mertonggo ma hita. Bapa nami di surga, syuro jalon nami hatamu bani panorang on, nagabe hatotapan ibagas nama muka lawan nami bani panorang sokoton, ase holong hatemu ajari ham permolai ham hanami boya rusi hanami hatamu tarlobi ihur sahun hanami hidup maham bapa bas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo amin. Bapa inang hita haganupan hatani Tuhan naselondo subata bani panorangon secara khusus ibagasna mengunjungi bulan September panorangon bukan tertulis mai bani Roma bin 20 ayat 20 sonon mah hatani tupanta ai ibotoh hita do haganup do manupak hubani nama dear bani sagala namar kolong nyuhur bani nebata na nidiloni humbani surasurani hinan ijaima dasde papinang hita ganupan hatani Tuhan on ibadah apostol Paulus hubani Kuriana i Roma halani sihol Paulus patugah kon hubani Kuriana i Roma sonahado sa sitong ni sadia boy mangarusi naibata markhorja bani parguluhon ni sadia ang gumanghut kon hatan na ondo subata panorang on adong ijon panekanan na perlu ibotoh kita ipukah nok kanay humbani hata ay ibotoh kita do on gabisada panekanan na perlu naibada sa apostol Paulus halani memang rado Kuriana i Roma ay lang membotoh halanya penekanan ni ijon ay ibotoh hita do artini halak na persaya na i Roma rosyage hita maningon ibotoh hita ahama na perlu ibotoh kita ay ijon ipatorang ibotoh hita ay ma haganupan do manupak hubani na madear sagala na marholong niuhur bani naibata artini ijon ipadas apostol Paulus adong do naibata na totak markhorja bani guluh taon. Pondok hata honon sejarah na terjadi bani guluh taon lang terjadi secara kebetulan, lang terjadi secara ketepatan, tetapi adong do sada naibata na mengendalihon sejarah parguluhon ta. Adong do naibata na bastu tetap campur tangan bani pardalanan ni guluh ta. Pandangan on sesitong ni sihol makatahon naibata ay lang ongga manadikon hita akan tetap bekerja bani segala ahana yalami hita bani guluh taon. Ang gujon isubutkon haganup do manupak hubani nama dear bani segala na marholong nyuhur bani naibata. Hata ganup ijon marperdumuan ma hubani aha haganupan na yalami hita bani guluh taon. Ang yalami hita malas nyuhur isapi marhorja do naibata aha tujuan ni manupak hubani na madear. Ang gialami hita hata honon pusok nyuhur atau hal-hal na lang yarosokon hita bani guluhon isapi marhorza do naibata laho memakehon ay ase laho hubani na madear haganupan na terjadi ay boy pondok hata honon Bapak Inang hata on naipada sa apostol Pauluson sihol mengajari hita bahasa pardalanan ni guluh taon adong do hata honon naibata na tetap sirsir memasuki perguluhonta secara pribadi, secara keluarga. Langadong hatahonon na kebetulan na terjadi bani guluh taon. Langadong hatahonon na ketepatan. Tetapi na terjadi bani guluh taay ma ketetapan ni Tuhan do na dumaon do subata. Maningon yamen kon hita do hape marhitehon hatani Tuhan panorang on tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tuhan tetap campur tangan bani guluh taon dan haganupan ay membawan hubani hal na madear bani guluh taon. Berarti maningon men kon hita do malas nyuhur na jalohon hita harus membuan hita hubani na madear apalagi pusok nyuhur hal-hal nalang harus kon hita kekecewaan keputusasaan kemarahan atau dia pi ay emosi-emosi negatif maningon men kon hita do huma bodo ipaki Tuhan ay atau idaur ulang Tuhan ay hubani hal na madear arti nilang adong si soya-soya na idopak kon hita na yalami hita bani guluh taon halani adong do tetap Tuhan nasirsir hata honon mamakehon haganupan ay hubani na diar
Dan ijon memang persyaratan ni ay berlaku hubani segala atau haganup halak na marholong niuhur hubani na bata. Tentu hita na manangar hatani Tuhan bai panorang on na ginoran do huma hita on halak na marholong niuhur hubani na bata na tardilo nini bani surah-surani hinan. Bapak inang hita ganupan ay mahata panotap na selondo subata bai panorang on, kita amenkan ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, dan ahape nama sabani guluh taon anggo ondos subani Tuhan ay manupak hubani namader doha ganupan ay. Terpuji matongon Tuhan ta, saya rupi mahita mengarusi hata ay terlebih laho mandalankan. Amin. Martonggo mahita. Tuhan Bapa namin di surga, bani na domay jalohan nami hatamu na mapasingin, panotak matongonin Bapa, huban nami, mandalani guluh nami on, nalaho makaporsayay, bahasa sirsir do tetap hambas tu bani guluh nami on, membahin nama diar, dumuhu bani aha na domma i rencana hokam, itetap kun hamba ni parguluhan nami, idop maham Bapa, basgoran anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo. Amin.